салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мо якҷоя сумкаи занона мебофем. Ва барои бофтани сумкаи занона ба мо чунин лавозимотҳо лозим аст. Якто ҳамин тавр риштаи ғафс ва ҳамин тавр занҷир барои дастаи сумка ва дуто ҳалқача, якто қулф. ба хотири он ки риштаи мо ғафс аст ва мо бо симаки бофандагии хурд инро бофта наметавонем, барои ҳамин мо симаки бофандагии 7 миллиметрро истифода мебарем. Дар наворҳои пешина гуфта будам ки баъзе чизҳое ҳастанд ки мо барои бофтани онҳо бояд аз симакҳои бофандагии калонтар истифода барем. Масалан ба монанди ҳамин сумка, яъне ба сабаби он ки ришта ғафс аст, симаки бофандагии калонро истифода мебарем. мо бофтанро сар мекунем. аввал риштаро гирифта 24 то занҷир мебофем. як, инҷоро ҷафс мекунем барои кушода нашудан. 2, 3, 4, 24 то занҷир бофтам. ана ҳамин тавр қапида дар 23-имин сурохӣ якта оддӣ мебофем. боз дар дигараш яктои дигар мебофем. бар ба бар дуто оддӣ бофтем. Якто занҷир мегирем, ҳамин хел. Дар байн якто сурохиро партофта, боз аз дигараш ана ҳамин тавр пайваст мекунем. боз яктои дигар оддӣ мебофем. ба монанди ин тарафаш якто занҷир мегирем, дар байн якто сурохиро мепартоем, аз дигараш ҳамин тавр мебароем. боз яктои дигар дар бараш ҳамин хел мебофем. то охир ҳамин тавр такрор мекунем, яъне дуто мебофем, якто дар байн фосила мемонем, якто сурохиро мепартоем, боз дуто мебофем, якто дар байн мемонем. ҳамин тавр то охир меравем. боз нишон медиҳам. Якто занҷир мегирем, пас аз дуто бофтан якто занҷир гирифтам, якто сурохиро дар инҷо мепартоем, аз дигараш дуто бар ба бар мебофем. Якто, дуто. боз якто занҷир мегирем, якто сурохиро мепартоем, дуто бар ба бар мебофем.
یک تا زنجیر میگیریم، یک تا سوراخی رو میپرتویم، در دیگرش باز دو تا بر به بر میبافیم، یک تا و در سوراخی دیگرش سه تا زنجیر میبافیم. همینطور بافته رو به این طرف تاب میدهیم و در انا همین سوراخی اول یک مرتبه میبافیم. همینطور پسان سیمک بافندگی رو یک مرتبه تاب داده از انا همین قسم انداخته من همینطور میبروریم. مفهوم با فاصله بافتن رو استفاده میبریم. تا آخر مفهوم با فاصله بافتن در بافتن سمکه استفاده می شود. یک مرتبه بافتم، دو مرتبه، و سه مرتبه. کمی همینطور گشاد میکنیم و از داخل همش میبراریم و دو تا رو در آخر میمونیم. همینطور دو تا در آخر میموند. یک مرتبه دیگر از هر دوی این میبراریم. همینطور بافتن رو دوام میدهیم. باز در اینجا این رو پرتافته سوراخی هایی که گشاده است در همان میبافیم. یعنی این رو پرتافته از اینش یک مرتبه گرفته و همین خیلی میبروریم و مانند این طرفش رو میبافیم. سیمک بافندگی رو تاب داده از سوراخی که در تگ این بافتمون است از همانجا بافتن رو دوام میدهیم و مانند دیگر طرف سه تا میبافیم. همینطور یک تا، دو تا و سه تا. و از همش همین طور میبروریم. دو تا رو در آخر میمونیم، یک مرتبه دیگر از دو تایش میبروریم. باز این قسم رو پرتافته از این سوراخی کلان یک مرتبه خیلی میبافیم. باز سیمک بافندگی رو تاب داده از سوراخی که در تگ این است از همین جا میبافیم. یک مرتبه، دو مرتبه
و 3 مرتبه. کمی خشک کرده از داخلی همش میبریم. 2 تا در آخر میموند. یک مرتبه دیگر از داخلی هر دوی. همین طور بافتن را تا آخر دوام میدهیم. باز در بین پرتافته از سوراخی دیگر همون 2 تایی که در اول بافتن یک جای میبافیم همونها را میپرتاییم. از سوراخی کلان پیوست کرده بافتن را دوام میدهیم. از سوراخی تگ این باز میبافیم. باز 2 تا پرتافته از دیگرش یک مرتبه پیوست میکنیم. اصلا همین قسم میبافیم با فاصله. یک تا، دو تا و 3 تا. کمی گشاد میکنیم. باز از همش میبریم. 2 تا در آخر میمونیم و یک مرتبه دیگر از 2 تایش. این قطار رو تا آخر همین طور میبافیم. من این قطار رو بافته تمام کردم. اکنون 3 تا زنجیر میگیریم. 1 2 3. بافته ما رو به این طرف تاب میدهیم. یعنی سوراخ یکونی در دیومش پیوست میکنیم. انا همین طور. و باز با فاصله بافتن را دوام میدهیم. از همینجا باز بافتن را دوام میدهیم. سیمک بافندگی را یک مرتبه تاب داده. انا همین طور از قفا 3 مرتبه میبراریم. 1 تا، 2 تا و 3 تا. 3 بار برآوردیم. از همش یک باره میبراریم. 2 تا رو در آخر میمونیم. باز یک مرتبه دیگر از سر دویش میبراریم. همین طور تکرار میکنیم. باز این قسم رو پرتافته از این سوراخ کلان یک مرتبه پیوست میکنیم. از این سوراخی باشد. همین طور باز میبافیم. یک بار، 2 بار، 3 بار.
аз ҳамаш мебарорем. дуторо дар охир мемонем ва як маротибаи дигар аз дутояш мебарорем. боз ана ҳамин қисмро партофта аз ин сурохӣ якта мебофем. аз ин қисм боз ба фосила мебофем. як бор, ду бор, се бор. боз мебарорем. ҳамин тавр такрор мекунем. ин қаторро низ ба монанди ин тарафаш то охир бофта тамом мекунем. то охир ҳамин тавре ки аз аввал бофта нишон додам 20 қатор ё ин ки 24 қатор бофта сумкаро тамом мекунем. боз давомашро ман ба шумо нишон медиҳам. яъне ҳозир ҳамин қадаре ки ман бофтам 1.5 қатор ҳаст. ин дуюм қаторро ба охир мерасонам. боз 18 ё ин ки 20 қатори дигар ҳамин тавр мебофам. агар шумо хоҳед ки сумкаи шумо калон ояд, метавонед ки қаторҳоро зиёдтар бофед. агар хоҳед ки сумкаи шумо хурд ояд, метавонед камтар бофед қаторҳоро. инаш аз хоҳиши худатон вобастагӣ дорад. ман 20 ё ин ки 24 қатор мебофам. яъне инаш як қатор ҳисоб мешавад, инаш ним қатор. ман 17 қатор ин қисми сумкаро бофта тамом кардам. акнун сумкаро гирдоба гирд мебофем. чихеле ки пештар гуфтам, касоне ки мехоҳанд сумка каме калонтар ё хурдтар ояд, ҳамон миқдор метавонанд ки яъне ба таври хоҳиши худашон бофтаҳоро кам ё зиёд кунанд. ман 17 қатор бофтам, дидам ки ҳамин миқдор хуб аст. ба ҳамин хотир дигар бофтанро давом надодам. ин ҳамин шакл меояд сумкаи мо. ин ҳамин тавр. гирдоба гирд оддӣ мебофем. ин ҳамин хел дар ин қисм якто мебофем. яъне тоқ мебофем. дар ин қисме ки аз ду тараф бофтааст, дуто мебофем. яъне ҷуфт мебофем. якто дар он ҷо бофтем, дар ин қисм дуто. боз дар инаш якто мебофем. дар инаш дуто. яъне якто тоқ мебофем, якто ҷуфт мебофем. боз якто. дар инаш дуто.
ҳамин тавр сумкаро гирдо ба гирд бофта тамом мекунем. ман гирдо ба гирд бофта тамом кардам ин қисми сумкаро ва ин қисми болоро як маротибаи дигар оддӣ мебофам, барои он ки ин қисми маҳкам кардани ана ҳамин қисми даҳони сумка мебошад, бояд каме нисбати поён ғафстар ояд, ба ҳамин хотир як қатори дигар оддӣ мебофам. акнун риштаи зиёдтиро мебурем. барои ин ду тарафи сумка боз 2 то чоркунҷа мебофем. шаш то занҷир мебофем. шаш то занҷир бофтам. риштаро аз ҳамин сурохи панҷум ҳамин хел андохта, яъне оддӣ мебофем. як то, ду то, се то, чор то ва панҷ то. панҷ то оддӣ бофтем. як то ҳамин тавр занҷир мегирем. бофтаро ба ин тараф тоб дода, боз аз ҳамин сурохи охирон оддӣ мебофем. панҷ тои дигар оддӣ мебофем. боз як то занҷир мегирем. бофтаро ин тараф тоб медиҳем. боз оддӣ мебофем.
ҳамин тавр 6 қатор мебофем. яъне ҳар қатор дар ҳар қатор як то занҷир гирифта бофтаро тоб дода аз давомаш мебофем. акнун бофтаамонро гирдоба гирд як маротиба оддӣ мебофем. ман аз ин 2 то бофта тамом кардам. акнун инҳоро дар ана ҳамин 2 тарафи сумка мебофем. ман ҳамин тавр аз 2 тараф гирифта як маротиба риштаро мебарорем. ҳар дуи бофтаамонро ана ҳамин тавр гирдоба гирд то ана ҳамин қисм инашро то ин қисм ва дигарашро аз ин тараф мебофем. ман 2 тарафи сумкаро часпондам. акнун қулфашро мечаспонем. инро каме кушод мекунем. барои мустаҳкам шуданаш ба амбур каме зер мекунем. барои рангаш безеб нашудан ягон матоъро дар болояшон ҳамин тавр мегузорем. инашро бошад ҳамин тавр ришта гузошта дар ин қисме ки қулфи сумкаро мечаспонем мо бояд аз риштаи ҳамин сумка худаш 2-3 қабат дар ан ҳамин қисм часпонем. аз сабабе ки риштаи ман кам буд ман барои нишон додани шумо яъне чӣ тавр бояд инро часпонем ба ҳамин қадар ришта ба шумо нишон додам. аммо ман ҳам 2-3 қабат гирифта аз риштаи худаш барои мустаҳкам истодани қулф ҳатман мечаспонам. агар 2-3 қабат начаспонем қулфи сумка мустаҳкам намеистад.
ҳалқаҳоро дар ин ҷо пайваст мекунем. хоҳед аз ин ду тарафи бофтаамон метавонед пайваст кунед. аз боло ҳам метавонед пайваст кунед. сумкаи мо ана ҳамин шаклро гирифт. шумо метавонед ки дар хона барои худ ҳамин намуд сумкаҳоро омода кунед. худо хоста бошад, боз дар оянда дигар намуди сумкаҳоро ба шумо нишон медиҳам. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда дар амони худо бошед. хайр.